Kuhamba kanjani lapha eSouth Africa? Uphabelo nento zakhe lo. Ngithi ake ngitshela ibandla leli kakhulukazi leli elifisa ukuduma neliculayo nelidumile namhlanje. Uyabona nje ngoba ngithi mangiqhamuka phakathi kwabantu nikhona ningama artist ama kube ngathi nishiphelwe ingungumbane. Abantu bethi ngungu benishayifu babenigudluza bebheka mina inhlahla yahlangatshezwa. Ukuvela nje mehlula abantu igama lakho lazwa abantu abawu10 inhlahla le inhlanhla iyahlangatshezwa ayikho inhlahla ehamba yodwa. Awukwazi ukuthi umfana ungavela usuku ugqume ngalezi washe bhathi itshele enhlahla noma lesi sibhathi utikoloshe bese uthi wena khona abantu abazolandela wena abazothanda wena abazokholwa kwena uyinebetho uma unjalo udalo labantu. Angimele umfana njalo mawuthola le ko South Beach olandla ubhukudu uduniselwa besuthu le olanda udoti mawunjalo abantu baphambana nawo. Baphambana na ngempela abantu ngoba mase sifikile khona kuba kuhlungu kakhulu ngoba abantu umphakathi impela ulawulwa yithina uzwa ngathi umphakathi mase angadliwa namhla kuyafast yabo inhlahla yahlangatshezwa ngisho ngithini nombani omaziyo osezingeni lesikulona umbuzo inhlahla yenziwa nje inhlahla yangahlangatshezwa